Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Dithandiwe
Yini baba. Kuba sinoyiqonda indlela uThixo asithande ngayo. Asinoyiqonda. Ayibona siyashiyana mhlawumbe. Nokuzilahlela okuThixo. Ngoba amaxesha amaninzi babhizi uyabona lithuba elinje livuliweyo. Nkosi Yesu. Yini baba. Eloba nike ndade. Ningashabele ningxamile. Oh, ningashabele imali ijonge ixesha. Kodwa nje nizule. Yini Thixo. Nizule. Bebona lenkoba sekwanzweni ungahaleli ugoduka. Andibazi abanye abantu bayimali badibana nento enjalo. Uvoba ubumnandi ngoba Thixo. I don't want to go now. Kuthi ufane nale ndoda phezulu entabeni yathi masathi ngiquba. Oh yes. We glorify your holy name. Kawalama kawe. Abantu basekhaya kanye nokuhlabana uThixo. Jesus. Kawalama kawe kawe. uJesu ulikawe. Ungumoyisi. Ungalosidumise igama lakhe. We glorify Hallelujah. Without any waste of time,
abafundisi abakhoyo omama befundisi bonke dada omama obhuto sisi abantwana abancane egameni elihle lenkosi uYesu ngicela ukubulisa bonke abantwana egameni lenkosi uYesu bonke ababheke ezulwini egameni lenkosi uYesu ngawubuze losekuthathu bakho bakayi naye lawathula ubuze Ichomi okoso. Amen. Ngiyabona kanye bathule bakude. Uthewe u2025 yaphela bakakabi koso. Ngicela uphubuso. Amen. Siyabonga kakhulu bangcwele ukuba ngasihlabe ikhwelo nisabele. Amen. Notice ukuthi nisuka kwindawo ezohlukeneyo. Ikhona ikhaya elitshandile. Ikhaya lishabenginisha ikhona ikhaya litshandile ikhona ilekeni ikhona isabapele ndini ikhona itefyote ikhona ikesiva wakufadei umfula kambana ngababizanga inyanga ikhona nazi inyanga uphakathi kwethu sonke bakhona iphongwana ikhona iphongwana bakhona lolo iphongwana mamusosa uphathiwe haleluya ngikuhamba yedwa mamusosa makasiphinda sithi iphongwana ikhona hayi iphongwana ikhona Senonke abantu baphosteyo sebona kakhulu bengcwele asiyithatha for granted njengoba lincane indawo zethu izosho kwezindawo amen I've noticed ukuthi kwezinye indawo kuyakhonzwa njengoba sikhonza but abazalwane baye bazishiya indawo zabo baza apha amen ngiyabaxolisela ke mhlawumbe about disciplinary leadership zamabandla wabo ukuthi bekhonza babone ku live belapha eLeyden amen sibulise nabasibukeleyo pha ku live haleluya nami ndake ndathi ngixolisile kanye mina lapha eMonzweni ndiseKalifandeni kunomfundisi uGunya this year ndabona ku live wakhona ndivutha amen apha localitas wadigula ngaphilanga amen no ndizaku expose la ifoto pha ukuba ngethi kuyakhonza eMonzweni yakho lapha amen so sikuxolisela yabangcela ngifuna ukwesta xesha esibabe sibabashila sifuna umshumayeli akucheke sifuna kuphela yonke into but iwarning nje sicela ikhupha we understand ukuthi by 12 o'clock abantu ifoni izawuringa kufoni ifamily abanye njalo njalo siyacela thina singabazalwana sifana nabantu bezwe ngathi bethu 12 mhlawumbe uma usashumayela ube nengqondo yakho seyiphuma kulento yenziwa apha sihlale apha siyeka abantu bezwe banansike baqhushumbisa into baziqhushumbisayo thina simamele ukuthi uThixo uthini direction yakhe amen so ndifuna siphume kwipressure yokuthi siphi sembozweni bosiyazaza ndithi sizaphuma kanjani ngidoshelwa ndithi so ndicela sizikhuphe kula ndawo noma kubethu 12 singabi and that hour yokukhala kwezithonga necricket is very dangerous ngoba abanye banxelile ezimotweni umuntu uphuma ungena emotweni same time uyochayisa so that hour allow yourself nje ube lapha emozweni for 30 minutes noba uphume past 12 izinto sezisettlishile noko baphandle lo ndikusave engozini we made this announcement last year usiswa ebheke ePhilippi uthi hey ndincede ndidileye ngitheka singene ePhilippi neUber ingozi iliphambi kwethu kasithekela ixesha leli kanye lokukhala kwesithonga amen so sicela singabi kukho kula move ka12 sibe no12 wethu walapha enkonzweni asuke siyophuma ngo5 noko haleluya noko izembula lona sifuna ubethwa kuthe sikhonza abantu ubusuku bonke niyayazi lenhlawa yethu amen yeah so asithi siyophuma ngo5 ethi but we promise ukuthi by 1 o'clock sizobe sesiphumile amen okwesibili nje sicela kunabantu abangasivi isiXhosa apha ababone ku advertise ku TikTok na ku Facebook bacela ukuza babuza ukuthi itoliki zabakhona na saliza bakhona but ayizibandini amen ngoba ixesha lasesigesi siyaphela
So bendela any volunteer elizokwazi ukutolika isiNgisi lizoma phetsani kwami lilinganise sibanthetha. Kunabantu abangasifa isiXhosa apha. Anyone banxele uba isiNgisi sami yasazi base right. Hallelujah. Hayibo, abantu abatsha bangaka khona umuntu. Amen. So siyacela banxele anyone angamsisi ngimama avela nyuke nje zomaphetsani kwami. So that igospel singabavimbi abangasifayo isiNgisi. Amen. So siyacela bazalwane asifuni kumemna bana sithi him say kodwa kushilo. Hallelujah. Kodwa kushilo bana sithi him say disaseke pha ku Facebook trend. Amen. So ndiyacela anyone cela nje akhawuleze noko. Asifuna siGrisi sesikuze lebantu but umuntu ozokwazi ukutranslate lelithethwayo to leshinyalwayo. Cela nje aphakamaza ngaphambili msika. Asibafundisa abantu kusiyamlethawa uba kudingeka umuntu. Amen. Yeah, wani sacinge sathandaza masinga westi ixesha banxele. Phakathi kwethu kwezi babe sasisile sinomama wethu umama uShosha. Amen. Siye inkosi yesincede babe sithandaza leadership yalabekhaya umnwe wakhomba pha kuye. Hallelujah. Ndifonela ngomuntu hey nisikiphathini for the first time sibona umuntu omabe eqhaula unyaka kuletsawa nazoyibiza ngegama. Amen. Sithi hayi enye local le late. Amen. Ungasifanisi necawa asiyotsawa thina siyinkonzo. Hallelujah. Apha omama basikola na Sunday. Amen. Asimi ngoba kumutaka nemendoni umfundisi uyandika athi mama kaome ngathi nento kaThixo. Amen. So without wasting any time uhamba notata andifuna ukubagqibela yonke into abayiqongo bazosho babe lapha ngaphambili. Uchathile umama ba blessed ngabantwana abahle nabo abaphambi kwami. Hallelujah. Ngicela sime sonke ngenyawo netolika yethu xa benyuka nayo sosinyuka. Ngiyabona seyilungisiwe kwecala ngapha. Amen. Kuthiwa izophuma ngapha. Sime ngenyawo umhlabelelo omnandi nje sibamkele beza ngaphambili egameni elihle leNkosi uYesu. Sicela nabalungise amanzi baze nawo. Siwe ngumbanjwa lapha enkosini Yesu incede imihle yonke impilo yami sendleleni ebhekeza ukulima bazalwane alibonke igama lenkosi ngikuqaba ke nomjoni wenkosi Shabada ikhaya lisenqamakwe la yasithokoye
sikhaphelo mama basabani. Alibonge igama lenkosi. Sisazokhonzisa yena. Yaba ke nabantwana. Yelicho ke kanithela litho yena umntwazi wayo. Mama. Lana ndibana umama eplaying wanibiza ngegama. Ndaqomba yake loba kwazi mama lo. Kanti ngani wazi mama. So ngishuba ke bazalwane sibe kwemephini lenkosikazi. Alibonge igama lenkosi. Bantu abaninzi abandazi bazi umama uShosha. Nangoku indawo ezininzi bane ndathi ngitaka uShosha kuvela kuthiwa umyeni ngama uShosha. Ndithi ewe ndikuye. Sihamba ke nabantwana kumafungo ashe lona. Ukhona kongaphambili ongumfana sinyayazi ke nethi babheke entabeni bathi baqonda into babangamadoda. Bazihambele yakhe. Ulandele kumafungo ashe. Ulandelele engwenya le yokugqibela. Kubengumzulwana wethu la egameni kaJesu. Siyabulela abazalwane yonobani sikhonze kahle egameni kaJesu. Amen. Asibulele uYesu. Nasi singisi bazulu. Sizayihlabelela with understanding. We're going to sing this song with understanding. Kunengoma esizihlabelelayo singaziqondi. There are some songs that we sing without understanding. Ora ndiyakuthanda ukuba lesihlabelele as we are about to cross over. I want us to sing this song as we're about to cross over.
I've already been introduced. Ndingulo bathe ndinguye. I am who they say I am. Kodwa above all, Kodwa ngaphezu kwento zonke, ndisisixaka endlini. I am servant in the house of the Lord. Ndilidongo esandleni sombuso. I am the clay in the hands of the Lord. I am a servant. Ningaboni ukuba ndisima behind this pulpit. Do not see me standing behind this pulpit. It's only the grace of God alone that can make up. There is nothing better. Akukho ingcono. Andinayo nento engathi xa unoyijonga kungaphuma nto iphucukileyo. I don't have anything that you may look. Kodwa I am just a servant of God. But I am just a servant of God. Ndiyavuma ukuhlala esandleni sombumbi. I allow to sit in the hands of the potter. Ukuba umbumbi uthi go to Leighton, I go to Leighton according to his will. Cela sibone izwi lenkosi May you please see the word of God kwincwadi kaMarko chapter 4. in the book of Mark chapter 4. Sizaqala ukufunda uverse 35. We will start reading from verse 35. Marko chapter 4 from verse 35. Mark chapter 4 from verse 35. Ncwadi kaMarko chapter 4 verse 35. Loko ndaba ithi uYesu uzolisa uchithelo. Athi kubo kwangaloo mini kwakuhlwa. Masibale siye ngaphesheya. Basidulule isihlwele bathabatha esemkhombeni njalo. Kwaye kukho eminye imikhombe inaye. Kwabakho ichithela olukhulu lomoya. Ayeke amaza aphoseka emkhombeni. Abetha wafuna ukuzala kwangoku. Kwaye yena esesiqeni somkhombe elela ubuthongo phezu komqamelo. Bamvuse bathi kuye, Mfundisi, akukhathali na sitshabalala nje. Wavuka, wawukhalimela umoya wathi kulo ubandle, hlala uthi tu, uthi qwaka. Wadamba umoya kwabakho ukuzola okukhulu. Wathi kubo, yini na ukuba nibe nje ukuba ngamagwala? Kutheni na le nto ningenalo ukholo? Boyika ngoloyiko olukhulu. Batsho ukuthi, ngubani na ke lo? Le nto alulanyelwa nangumoya nalubani. Bawo izwi lakho liphila linguwe lidalelwe ezimpilweni zethu lenze okungenzeki kwenzeke. Wena Nkosi wadala ngalo izwi lakho wathi makube kukhanya kwabakhona. Namhlanje Nkosi sesikhothamile sizomamela ubuthongo bezwi lakho. Phindane Nkosi empilweni zethu. Thixo wethu namandla ukuthethe ngalo izwi lakho eliphilileyo ethi iBhayibheli lishapha any double-edged sword. Lifike lihlabe lahlule phakathi komongo nethambo, phakathi kwesoul nespirit. Thixo wethu nangale mini namhlanje thetha ngalo izwi lakho. Dalula konke okubokwethu uphindane Thixo wethu ngalo izwi lakho egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Cela umuntu ono NLT asifundele incwadi kaMarko. Can someone with an English version please read for us? As evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat,
and it began to fill the water. Verse 38. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on the cushion. The disciples woke him up shouting, "Teacher, don't you care that we are going down?" But Jesus woke up and he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" The disciples were absolutely terrified. "Who is this man?" they asked each other. Even the wind and the waves, they obeyed him. That's our God. It's not a God that is not changing. It's only our calendar it changes. It's only our calendar that changes. Our God does not change. He is the same yesterday, today, and even in 2026, till the end of the world. The message that I carry, that I have been given, says the Holy Spirit, when you are crossing over, you are going to a year. That is not an easy year. That is not an easy year. Yes, how to be And it's going to lead every believer into the dimension to enter into a dimension yokuba discipline. of having discipline. As we are about to cross over, As this is our way, mandlali kaKristu Church of God, siya kunyaka we wediscipline. are going to a year of discipline. Istrategy sikaThixo senzele kahle. Istrategy kaThixo sithi, uNkulunkulu uqale eParliament. God started in Parliament. Wenza ukuhlala kahle nediscipline. He made discipline. Kanti indlela kaThixo yiyapho. Kanti indlela kaThixo iyapho. Indlela kaThixo inqabela ebandleni. The way of God is facing Apho uThixo ubhalele khona. where God is facing. Ubhalele emzimbeni kaKristu. He is facing the body of Christ. Mamela ukuba awukwazi Listen, if you do not know, as individual to discipline as an yourself, individual, to discipline yourself, you are in danger when it comes to 2020. usenxakini ku-2026. Ikhona befundisile. I'm talking to even our pastors. Ukuba akabizwanga. If you are not called, He is in trouble. usenkingeni. Yeah, 2026. Lonyaka ka-2026, Ukuba usekomitini. if you are coming to Ungafanelanga. you are supposed to be You there, have to discipline yourself. uzawuvele Unyaka ka-2026. year of 2026. Strategically you would have to obey the instructions. Uzawufuna ukuthobela imiyalelo. Uthi uyes. Jesus is saying, Let us cross over. asiweleleni. I-instruction isuka kuye. The instruction is coming from Jesus. Ayisuki eqotheni. It does not come from a man. Ayisuki kumfana. It does not come from a woman. But it comes from Christ. Oh yes. Ethi iBhayibhile. The Bible says, Wayelithi nje. Jesus waited. Wayengena emkhombeni. He entered the boat. Did he say anything again? Wathethi into xa ingenayo. Ugqibele ngela xesha athi, Uphele lapha. let us cross over. When you are saying, let us cross over. Sakwazi kweli madoda ke.
instructions. Uthasa indlela ngoba yaziwa nguye. Now i-problem yebandla noma seyiphakathi esikhitshwaneni. Ibandla liluza the ability to trust God. Asele likhona ngaphakathi. Li-trust obephambi kwakho. Ethi iBhayibheli uyinkosi umuntu obekithemba lakhe emthini. Now in a situation as this one as it could. To trust abantu ababephambi kwethu. Noba sibazi babaphila kanjani. Ithi iBhayibheli xa sele siqalisa isitoro. Nansi inkosi yebandla. Xa sele siqalisa isitoro. Because mosi ibandla wena liqalisa kodwa bami ungamtrust umnikazi weboat. Ngoba eyona nto bekufanele bayitrustwa ngaba bafuna ipresence of God in the middle of the boat and in the middle of storm. But they lost their trust to God. They had to go and wake him up. Ingathi banandi ngazathi kahle what do you need? What do you need? Ngoba ndilapha phakathi kwenu. So what is your problem? But the problem ileyo ukuthi inyaniswe emsulwa ibandla lisukile kumthembu. Ibandla lithembe the rules and regulations of the church. Lasuke kuthembe uThixo. iBhayibheli ithi when ibe phakathi iBhayibheli ithi yayixesha bekhwela kulomkhombe yayikhona eminye imikhombe yayingekuwolodwa lo mkhombe. Now i-problem yethu kukuthenga imikhombe that is around us more than ukuthenga the owner. Ngoba nathi siqalisa ukuthenga imikhombe that is around us. Ithi iBhayibheli basuka esibukwini. They had to move out of his book. Suka. When ixesha lisakufika from his book. Funa uThixo wakho ngoba inkosi yakho kuhlala kwesitulo. Sikho isitulo sesifana. Wasisi siyingozi isitulo. Move away from his stool. Ithi iBhayibheli asuke esitulweni. Xa evuswa uthi kuba hey ningamagwala. Hey yabona ke ukufika nani ukuthenga amagwala ngoba Thixo sithi musalo kuthethwa ngobaba. Sithi aba uthethwa ngabo. Umuntu ke uqala uba ligwala nethi sixhoba masazi ukuba sisetshenziswa kanjani. Zithe zibe phansi zibe buthuthu. Ngoba akanandlela yokusebenzisa isixhobo. iBhayibheli ithi incwadi yeJudges wekude engumuntu oyi-left hand ngokwendalo. As a result waye-identifya njengomuntu abnormal phakathi kwabantu. Now ixesha lokuba afuneke ulomkhonzi ekude ahlangule ama-Israyeli ebanjwe esandleni samaMidiyani for 18 years. Bandlali kaKristu kunalento engifuna udlulisa ngoku. Uyabona ababavangeli nibabetha kakhulu ukuthi bangabavangeli abarhabana. Bamelwe ukuba baberhabana. Bamelwe ukuba baberhabana xa bethetha nathi. Because at this point of time we do not understand the
soft language. Why the haba kabotatabam? Nithi xa nibabiza into yokuba abafundisekanga abazalwane. Okay. Let me tell you something. Yabona uYehude lo. Wayehleli phakathi kwama-Israyeli. Wayesaziwa ngokuba abnormal. Kahle kwakungatshonganga nto uyaphuma kuye. Uthixo wasilolela uYehude kwi-privacy. Wampheka kwi-privacy. uYehude wathi kwi-privacy yakhe wenza isixhobo sokupheka emfazweni. The instruction yesixhobo uYehude wayeyiphethe epheka emfazweni wayenza ngo-left hand wakhe. Ukuba sizawabetha ababafakeni funeka si-understand ukuthi bakhulele enhlanga kukuhlobo lonke lwezilwanyana. I-language yezilwanyana azifani ne-language yabantu. Xa bephuma bazofana nathi ngoba bebengekho elisa ngobatrayina. They were trained by God in love. Uba uzawuthi bakrwatha ngoba bekhulele enhlanga. You were not there the time uThixo batrain. Inyaniso yile ayizothamba imessage yakho. Inyaniso yile ayizothamba imessage yakho. Izababela. Umntu okhulele enhlanga ukhulele enqaqeni. So be careful bani babethi. Nazi ukuthi nibulala icala kathi. And bathume uThixo to tighten up the church. Uba sithi bakwatha read between the lines. Ukuthi qala where are they coming from? You must have a reference before without you having reference yakhe uyingozi nakuwe. Obezakubetha kushiyapha ushaka usifuna ushaka usiphuthaphutha. Igama lenkosi malibonga. Umyalezo endithi makudlulise lo. Ngoku uyasawubekayo ukuthi bayeke. Yabona abazalwane bonke nje ningafuna ubiza namagama kodwa le crew yombulawo bayeke ninesuku. Jonga bayeke ninesuku. Xa sekufuneke ithande into yabo uzawuvuswa elinye. Abazawudisondela mfana wam. Amazwi apha right qha ufuna uthandiswa. Afuna i-oil. Ngoba awukwazi umbetha umuntu okhulele enhlanga. Ubetha uba kuphi wena? Ubuphi? So lo mzalwane uHebde wayekhuliswa kwi-privacy apho kungazi mntu khona. As a result xa izawuhlangula ama-Israyeli everyone was surprised. Ngoba phakathi kwethu uThixo uzawuvusa abantu asingabajongela uzawuvusa abantu abangona unene. Uzawusebenzisa bona nine-experience yeminyaka yokuhlala ezemvula abavuse phakathi kwenu. Kanti bavusela uzokuhlangula thina. Nawe ithi iBhayibhile lo mzalwane wayenza manje sweat. Kodwa xa egqibo yenza ithi iBhayibhile wayifaka kwithanga lakhe laseright. Strategically xa uzawuhlasela utshaba njengoba thina sililiswa zinto ezincinci nje sililiswa kungabuliswa ngumzalwane edlulani kwesa stage bazalwane ne because that stage liyalibazisa kaThixo. Thina silibele izintuku zongafunwa ngabazalwane. Silibele izintuku zongathandwa ngabazalwane. Silibele izintuku zokuba hayi bendishumayele akhange abekho amen. Umfuna kobani uamen? Umfuna kobani uamen? Umfuna phi uamen? Silibele izintuku thina zokuba hayi ndiye kodweni
waze wanginyathela usisithini akaniphilisa kuhle uhamba mama bangandifuniyo nakulesine kahle kahle uzebhana because yakungenzeka into yokuba njengoba linyathela icebo likaThixo lokuhlangayo lokhatshela lilapha kuwe ngoba usathana uyakwazi uyenza strategically into yakhe when he's about into yokuba uThixo kusebenzise akwenze into yokungaphili kakuhle nifuna uthando kwaloka church nifuna uthando ingange kwehleli lonto umhlabelelo ufuna uhlabelela uvalelwa ngabanye hey khawucule nasebadroom yakho ucule kakhulu pha kuyizokhonza uThixo fresh ngoba ezi zinto ziyayilibazisa imuka ezi zinto sinamathele ndikhe ndathi ngenye imini ndincokola pha kumendlini ndiyazi myeni wami I think I have passed the dimension yokuthi abantu abandifuni I have passed the dimension yokuthi hey hayi angiphiliswa kakuhle ngoba ndiye ndayi-understand lento ethi kahle kahle wena ukulevel elow ongendawo kumele asebenzise wena for me to grow ngela xesha ndiyahamba ndiyakhuphuka wena ushiyeka usezantsi ndithi ogqiba ndithi inkosi kusikelele because I am where I am because of you because wena kufikwe uphansi kahle kahle umthetho lo wakho wena njengoba sifuna ukukhuphuka ufuna uhlale ezantsi uhlelela ukunuka abantu sizawuhamba sibheke ezulwini thina sizawuhamba thina sibheke ezulwini ushiyeka usezingeni ezantsi but apho ndiyakhona bathandekayo ithi iBhayibhile xa evuka uYesu akathi uYesu thula lwandle wena wenza uchithele uthi uYesu thula moya ngoba kahle kahle into esilwa nayo imimoya so sidilishana nesosi ekhoza isitobe elwandle bandla lase-Assembly of God we need to deal with the source before sidilishane nolwandle igama lenkosi madonga now ithi iBhayibhile kwi-18 years ama-Israyeli ephansi kwesandla sikakumkani ebaphathe eqinileyo by the way we're celebrating 80 years andithi and the battle is about to start the battle is about to start as we are celebrating lapha utshabalisa ilindile because ifela yethu we don't deal with them the spirit tina we celebrate when kumnandi ne si celebrate silibani le yokuba eyona nto befama siqimile apha ngumoya okhoza yonke lento now ithi iBhayibhile wathulisa uqhithele wazola when we are about to celebrate 8 years ama-Israyeli ngela xesha ka-Ehudi kuthi 18 years aye phansi kwesandla kodwa xa sele behlangule eHudi ithi mkhonzi celebrate 80 years of freedom 80 years of freedom celebrate iye yaphela aphi imfazwe yabo ayiphelanga baphinde bona kuthini noma babesithi celebrate 8 years baphinde bona kuthini igama lenkosi mayibonga so sithi celebrate 8 years celebrate aware into yokuba did we even start killing the spirit that is causing division among us did we even start killing the spirit because the spirit of Jezebel is still operating uyibona phi xa operate spirit ka Jezebel when it target libandla uyibona xa kula lo sithi amantombazana sasisona yibona ingozi ebandla ke you become very ignorant when it comes to sisi because animazi sisumele into lebandla uyabona siswami when uyeseza uzala izulu zangenze mistake ukuthatha intombi
iBhayibhile ithi wathatha the Virgin Mary. Seshiba asawoyanga ngokuba waziwa nomntana okanye wathini, sithetha ngebandla. Indawo yakho ebandleni, you are the virgin of the church. Ithi ke ngoku iBhayibhile xa uzawuzala uYesu, indlela yokuba uYesu a-introduce kuthi ize ngentombi. Bayeke njengoba sibakhomba njengesoni, umthetho wabazozoni babazisoni wena 11 ebandla phansi baqala funeke nibona apha kosisi ukuba sisengozini. Wena osisi beqala ujola ebandleni because bayajola kusuku ne sesho bathi betshada abatshati ngoba beboniwe, batshada ngoba beke baqala bathanda laba bantu, bake baqala ko Facebook, bake baqala ko WhatsApp. Sesho ayizonto ke mhlambe ndisazi ncam esikodwa ndiyazazi kwamoya. I know when intombi ichada engakhange bengcwele. So aba mina osisi bami hlasele kimi ningaphili ngcwele. Funeka nisibona apha kunito bibandla lisenkosi. When iBhayibhile isithi kwabizinto yokuba intombi ithwale lento ethi wena umere ethwala wayethwala umere engaged. Lo mfo waseNazarethe unguJoseph wayeziwa musi njengombetheleli wezinto, lithi intoni plumber okanye carpet. Wayesaziwa ngomnye wabantu ke abangazeki ncam emphakathini, abanga-identifyeka nasebandleni ngabantu nje wethu, ngabatata nje wethu ningasoze nibahoye noba hoye. Kodwa ke iBhayibhile ithi wahlazeka uMary, uhlaziswa kukuthwala engakhange adibane nomfo. iBhayibhile ithi xa i-identifya uJoseph ithi he was just a man. Njengoba wayejust a man wayephila ngcwele, meaning wayengasoze amthinta uMary engakhange amtshata uMary. Now ithi iBhayibhile wakhulelwa intombi engcwele, ikhulelwa intwenywele. Intombi yayindlela yokuba uYesu Kristu wa-introduce ebandleni. Ndithetha ngento, ndithetha ndithetha ngevalue yenu mna. In this church, this is the only church endiyaziyo yokuba ithi intombi ayiphathwa. Nokuba thina sihlangulwe njengoba
Niphila ungazazi bani ngobani nini. Nikumanile nisiworshipers qha. Lana doesn't end there. Nikumanile ubungcwele kuba sekhwayeni ukuthi black and white. No. Lana indlela ibahle ngayo kuthini. Noma singanganibuki ithini. Kodwa izulu lithi alifuna usiqonda lizoke entombini. Nivuma ukulawa. Nivuma njani mani? Nivuma njani mani ukulawa? Manjonga ibandla ngoku ndijonga intombi. Ngivele ndibe nosisi. Ithi. How's introduce kulamantombi? Nani bomama endaweni nayokuba niphathe isikhafu nikhuma amahlazo nithetha ngabo. Abanye banabo nabazala balabo bathe ngomama basenkaweni abaxaka ngomama basenkaweni basesindabeni. Noma iyathatha intombi yakho utshutshutshutshu. Very sensitive in the Holy Spirit. Oba, emazulwini you are all virgin and pure. Kadaseke no abangathi abanye wayesindiswe ejoleni. No. When the Bible yet he restore. Akaphaza. Thina uyisela intombi back to untombi. Know yourselves. Know yourselves. Know yourselves. Hey. Ngicela manje usisi bamkhalisi ngaphambili. Let the will of God be done. Engakutsho kuni. Suwara noma ngachata babengakhalani lapha Lord. Wait upon them. Thank you, Lord. Osisike emkeni ngokole nawo when encounter now. I always say to them, wait upon them. Whether umsebenzi whether ukulunga kwakho kwenu but wait upon them. Because one thing that is guaranteed about intombi noba nimisa ngalento yokuthi ayinamiselo ngabantu abaphila pure there is deep things. There are deep things about intombi in this church. Yabona umuntu ongithatha othatha for granted intombi because the consequence of touching intombi elithi is very dangerous. Uyabanga ozuvula umnyango ngapha umthatha ungavuleki. Uyabanga amakule pulpit ngoba ngoku sengena befundisa abaphathi amantombi. Uyabanga amanye pulpit ucela imessage from God ingahli message. Because they don't, who show them don't
uthembekile umele wena tata uyazi ukuyibandla isenkosi wena ungazona identifya xa uzawukhatha lo mntwana amuke umzimba lomntana because lo mntana usenyameni nasegazini then you have a problem no kahle kahle wena ulazi mama kodwa ndingakutsho whatever challenge ujongene nayo the gates of goodness ethi Bible xa uvuleka igate yokuqala automatically igate sizovula ezo gate tonight sizovala igate ezithunyelwa lukhamba esibampilo yenu tonight sizovula esivala lukhamba tonight all the gates must open in Jesus' mighty name. All the gates of my God is open of my God was God is finished. Mama ni kati kutama ni sauti pana. Sizosi kuna ngeka mali kaya.
iBhayibhile ithi xa sele sawuzalwa uYesu senzeka zonke ezenzekayo kodwa une secret ngolu hlobo lwabantu ekuthiwa zizazi. Ithi iBhayibhile they went to the enemy camp. Xa befika kumzi we-enemy, i-enemy ivile ukuthi vele ukhona ukumkhanya ungathi uyazama. Ithi ke ngoba iBhayibhile kona i-direction babuyifumana kodwa abengomeni kwabendleleni. Ithi iBhayibhile kwakhona the light. Ilight ebanika i-direction ukuthi kahle nibheka kwebheka. Xa sizawela bathandekayo, let us follow the light. Yinkwenkwezi yodwa that will give us direction ukuthi siyapi from today ukuyophela kwinyanga yokugqibela ku-2026, and that light is Christ. And i-instructions zakhe ziba clean. Noba ingangathi uyathetha nge-parables, kodwa when you dig deep in his word, you will definitely understand his language. I-language kamoya i-understandwa ngabantu abahleli kumoya. iBhayibhile ithi izazi saya kubalimi, zafika abalimi belima 2 days or 3 days down the line. Xa efika uHerode kubezobabuza kale nizibona izazi ebezilapha bakufika bevuna mysteries of God. Nakhe nambona ukulima namhlanje in 2 days avune ingenkulu umagalisayo. Kanti kalefika nayi bebelapha mani besilima ngokubelapha. Uyathi umangaliswa ukuba ufika bona bevuna. Uzama ukudibanisa amaxesha, hayibo akuhlangani because imisi zikaThixo zitshile kubantu abahlala nomoya, abantu abalandela inkwenkwezi. Imisi zikamoya zitshile ngolo hlobo. Ulindele usikumfidwa, ulindele uthatha itheko lamapasane. Imisi zikaThixo zifuna ngabantu abahlala silandela inkwenkwezi as we are about to cross over. Silapha empelwayo, silapha empelwayo, ayibheka lapha silapha, uba ithi masiye ngapha silapha, uba ithi welani siyawena. Asizohamba ngathi asina direction, sizawuhamba nge-direction.
kunezaqhwithi endleleni le yethu yokusindiswa kunezaqhwithi njengomntwana kaThixo nje osindisiweyo kumele xa uhlangabezana nesimo wazi mama wenza intoni. Haleluya. Ngoba unoYesu lapha ngaphakathi kuwe omkhulu. Yiyo le ibalekile uba uYesu mazi wena personally. Ungabikholwa elikholwa kuba libona abanye abantu bekholwa. Kodwa umethembu Yesu ohamba naye. Ngoba lo Yesu ohamba naye unamandla. Isimo sivela na wena bengekho abanye abantu. I-challenge ohlangabezana nayo uwedwa bengekho. Awulilo ikholwa eliyama ngemithandazo yabanye abantu. Simele ngeqana ngengokwakho ngokumazi uThixo. Somebody call it pete. Athi xa uhlangabezana nengxaki wena ucinga uthatha umfundisi. Kanti uYesu umamkele wena. Wayezothembela abanye kwabanye abantu. Ungabizi kuYesu omamkeleyo. uYesu lala emkhombeni. Abafundi bahlangabezana nezaqhwithi. IBhayibheli bambuza endaweni yoba bakhalimela umoya. Endaweni yoba babiza igama likaYesu. Oh my Jesus. Kwisimo ngasinye ahlangabezana nazo libize. Noba intona ahlangabezana nazo biza igama likaYesu. Oh Jesus. Wengxaki nganye ohlangana nayo khankanya igama likaYesu. Siyathandaza. Unasaqhwithi empilweni yakho. Unomoya ohlasele ebomini bakho. Usivuyeleke nasemkhonweni kuThixo. Awusazi uya phambili nobuya emva nobumile na. Impilo yakho khona iyantenga. Uba ngaba ujongwe wena nabantu abangakhona bakwazi noba uyakholwa noba ukholwana. Singathandaza nawe usuku namhlanje ubuye uziqonde ukuthi unoYesu omkhulu olapha ngaphakathi kuwe olwa naye imimoya. Unahlele oluphetheyo lokoyisa zonke izitha. Asizongena ku-2026 ungena ulikholwa eliyaziyo indawo elime kuyo. Ungangeni nje ku-2026 imeko yakho ungayiqonda ukuthi ihamba kanjani uThixo. Iminyaka iqhubeka kuya kuba bad. Esikuqhubeka kuya kuba kubi. Lento ifuna abantu abazaziyo babemephi noThixo. Hayi nje abantu ekumnandi ukubukela enkozweni kodwa kungabonakali lo uyakhonza lo every day. Sivala amehlo siyathandaza. Simo sinye ohlangabezana naso. Khalima. Isiphi isimo ohlangabezana naso
ungangeni nazo 2026 ungena kunyaka omtsha ungena njengeqhawe eloyisileyo siyathandaza basithandaze ebusuku namhlanje Yesu wena ucela uThixo akunikeze lamandla okumelana naso nasiphi isimo ucela amandla kuThixo okuba ungamvusi uYesu kodwa umelane naso melana nesimo njengabafundi bemelana nesaqhwithi bona bavusa uYesu biza igama lika Yesu kwimeko melana nayo kwimeko jongene nabiza igama lika Yesu bawudinga nasisibindi sokuthi noba hlangana liphi timoni kodwa ndithatha igama lika Yesu kwenzeke ngoba ndinoYesu phakathi empilweni yami ndikumntwana kaThixo unegunya lokuthetha kwimimoya ithi tu iproblem yakho ungamkhona uThixo asumntwana kaThixo unegunya ithi bamsinika igunya lokuba noba singaseli into ebulalayo singafi sine-authority but ingxaki yabantu abangazaziyo ukuthi banamandla ababaleka bephethe isikhali baleka uphethe isikhali Nkosi Yesu ndingena ku-2026 ndifuna ungena njengeqhawe njengomoyisi I don't want to enter 2026 as a failure umuntu ongakholwa kodwa ngene esiye kodwa ukholwa uyobeka izandla yonke le mihla ngoba ukholwa iproblem yakho ungakholwa uyothandazelwa yonke le mihla your problem ngoba ukukholwa umelo yakwazi ukumelana nasiphi isimo akubona bonke abantu abamele bababeke izandla isibebezazi ukuthi baphethiswe intoni kuThixo indaba yoba abantu babeke izandla ukuba bengazazi ukuthi banamandla kangakanani abekwa nguThixo kubo whatever problem ahlangabezana nayo wena sewufonela abantu abavangela ufonela kodwa ukufundisa what about uYesu noma phakathi empilweni yakho Frontalaza nabantu abathi Nkosi Yesu ufuna uba ikawe bale kuza ngapha phambili sithandaze nawe ekameni lika Yesu siyathandaza lokho Nkosi Yesu ndengezelela ukholo yakhona kodwa ndinabo ukudawuta ndathi kukhona ungaqiniseki nabo nawe Yesu bona ndikwamkele kodwa kukhona uhambahambe ungabikho ukuqiniseka kahle ngoYesu lolapha indlela namandla ngayo siyathandaza thank you Jesus Phamsi izandla zakho mama bawo egameni lika Yesu nakho mama ume ngaphambi kwakho Thixo udinga ukunikezwa amandla nguwe ukuze nasiphi isiphithiphithi noba uqhithelo ahlangabezana naso
Xoliswe ngamandla kaThixo amelana naso. Ngaba semtshayweni wakhe, ngaba sefebelini yakhe, ngaba sebantwaneni bakhe. Wena Thixo uyayazi into ezilapha ngaphambili. There is nothing that is impossible kuwe. UNguThixo wedwa. Umnikeza lento ayidingayo nayicelayo. Nabo bebephambi kwakho Thixo. Besibona bengabantu abawik. Bakhe bezonikezwa amandla. Bezobambathiswa ubukhosi. Siyathandaza namandla obukhosi abaphathe, namandla obukhosi abanxibe egameni likaJesu waseNazaretha. Noma ngabe inhlobo yomoya emaphambi kwabo bazobiza igama likaYesu. Umoya uthi twaka. In the mighty name of Jesus. Sithatha inkambiso, sithatha amandla omlilo phezu kwempilo yabo namhlanje. Enkosi bawo ngoba sithandaza kwesikolo ukuthi Nkosi uyakwenza ukuthanda kwabo phezu kwabantwana bakho. Siyabulela moyile ukwenza kwakho egameni likaJesu waseNazaretha enkosi. In the mighty name of Jesus. We thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Sikalo thato sila ke eze maphambili. In the mighty name of Jesus. Amen. Adiyazi ngithoba ngithoka nje. Hallelujah. Uthi mama kule ndawo sizawulandela ekwenkwezi. Ezinye izinto abantu bazophinda ukuthi why reply ngalendlela kuzo. If they miss this message they won't understand ukuthi senziswa ekwenkwezi esizobe siyilandela. Some of the path esizozithatha silibandla asizothatha ordinary path but sabesithatha silandele ekwenkwezi. Amen. Zikhona zenyama indlela esiphela ukwenza ngazo but esilandelayo sizawuzenza ngazo indlela sizabe singazicontrol but silandela lekwenkwezi kuthethwa ngayo kule ndawo. Amen. uThixo veza a warning kwibandla uthi yes we are celebrating 80 years. Amen. But mele sithandaza silibandla singa-celebrate isilibale. There is an enemy ehleli ukugada all the time. Hallelujah. Siyabulela kakhulu bangcwele sesawuvala but ngicela sisethishe nje down seqale le hour phaphandle esibanisifu ukuthi kune fireworks kuyale it's a very dangerous time abaphandle ngoku. Amen. So it's not a wise move ukuthi uphume ngoku akenkonzweni udrive. Let us delay just maybe 15 to 20 minutes. Amen. Ngicela nje kwesizaziso ze-transport kwabo baya kwalapha eDelft ngicela babona izandla nje let's announce ukuthi umuntu abaphela 20 rand yakhe will organize taxi. Ngicela ningazithobi izandla zenu, ngicela ningazithobi unless unayo transport kwabo baya kwalapha eDelft. Amen. Ikhona itaxi emeka apha phandle
kaTata uMatubule uzawusinceda. Amen. Xa ningena kumdirector kwezitop zenu angalise ngapha kwecala ngapha kuthiwa makabuyele ngapha. Immediately ngenwa nisetishe down i-20 rand only delivery. Kube khona aba basuka bebelayishwa ebhongweni AOG nemoto yabo sayifonela. Sicela ke nawe uze ugoqoza Nkosi yanga lensikelelo yakho idrivayo ungajiki ugoqoza ububheke ko-23 okanye ubheke eSabhabhele. Thatha noko abantu ababheke kwelacala. Amen. Bakwazi abantu bakaThixo sonke sifike endlini sisafe. Hallelujah. Siyabulela kakhulu bangcwele. Andazi bikhona into endishiyayo. Wakubuza leadership yami qonda khona ezishiyayo. Amen. Kodwa ke ngicela ke sibe ngenyawo ibiboko nje transport. Asifuni bebe umuntu ozoshiyeka edinga kule ndawo. If kwenzela umuntu wakho delay awabe na transport ngicela sikwede asizuphuma apha kumuntu lapha eyadini fangesikisi stranded. We want to make sure ukuthi bonke abazalwane basorted nge-transport. Ngicela ke sibe ngenyawo tata uDekile sekhona? Usekhona apha? Ngicela ke sibe ngenyawo uzawusivalela. Amen. Ningabe ndileya nje emva kwevalile nibe ngigida nokufana ukhalisa into kamnandi phana uzawutsho nibe niqhethwa. Amen. Kodwa ungahamba ngexesha comfortable ngalo but inkonzo zaba open until half 12. Amen. Sicela kumthabele tata uDekile sengaphambili. Thixo bawo kena nathi Thixo bawo kena nathi Thixo bawo kena nathi ngomusa wakho. Amen. Senzohla because asiphinda kuyuke kule ndawo. Asiwenze amazombulelo mamushosha nakuwe tata uShosha ukuba xa sicela lo mama uyivule inhliziyo yakho uunderstand iministry ebekwe kuye nguThixo. Siyabulela kakhulu. Sibulele bangcwele. I saw itext egcwele from eHarare. Sibulele bazalwane baseHarare AOG abakhoyo apha nabanye itext bezithu andiyazi lesibindi isukaphi. Amen. Nabanye bazalwane abasuka kwezinye local assemblies abanye understand ukuthi basuka outside the umbrella of AOG babona ko Facebook na ko TikTok bazokhonza kunye nathi. Siyabulela kakhulu bangcwele. Kwinkonzo zisuka kuzo sibulele banihloniphe nizokhonza kunye nathi. I hope ukuthi nijabule. Amen. Singathi kasenze crossover ka-2026 ninasiphinde siye kula ndawo. If ikhona into eyenzekileyo akhange uyithande sixhome izandla siyaxolisa nisixolele. Amen. Sibulela kakhulu. Thixo bawo Sabelela sisi before sivale bangcwele sokubethe u12 ndiyathanda nje enhlizweni yami okokuba sonke